akong mama kalulu. King lagyoning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ko o akong mama kalulu, pambeling beyatan ng kaladwa ko, pambeling linasnas at pigagap ko, pambeling kapagsubukan aarapan ko, pambeling bagay niligaling king puso at kaisipan ko, pambeling pamangailangan daring taong kaluguran ko, pambeling panidasalan kinan ko, pambeling mahuli akong kasalpantayanan, pambeling matbud kong kapanaligan, pambeling dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lebitan ako, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya namo, ninimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lebitan ako, nitang taong makiketong, ban tagkilan mo ko't pakayaban, ban ninisan mo ko kaladwat katawan, bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya pating pakamalan ko kindi. Kalupa na rin ang taong may mitbit kitang paralitipo. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ko, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sa ilapit kaya ko ating kaluguran ko hindi. Kailangan damdaman doon amanong makabasno at baning payaning kalam unye bayong sikanan karingtud ng mangalgan at may bugdang masihalo banye na lang itatig pasibayo o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ko o akong mama kalulu nung makanano na kang lebitan nitang babaeng kananiya amig makalunos alang-alang king masakit anak na at may nalig hindi gulan ni puso mo ning lunos mo at masabay ka na lang akarapan kalupa na lalapit ko manting asong maninaya king pamangan amo babalag iba't king lamesa ng kayang amo lalapit ko kaya ko kalupa na nitang babaeng ni kasala aw meda ng basibasan din ang taong mapanus ko uling balo kong mapaglunos ko at ikaw mong bukod in makapangat mo king kakulangan ko ikaw mong bukod in makapanakap king kamarinayan ko ikaw mong bukod in makapibangon ka na ko iba't king pangalumot ko lalapit ko kaya ko kalupa ng San Pedro inyang tepakit kakayag at may bugyang lumbog hindi nena inyang inagkat may mengan at may pasyag pasibayo king lubog na sumangit ning yawa ng pamaglingad kero lalapit ko kaya ko ang tinguret ang alagad king Emmaus ban kalupa doon akayabed ako king paglakad ko at alaskas ko ing sablang mga palyari king biyeko at ban kapamilatan ding banal mo aman ing puso kong biri mula at daralundong ni kapaliya at niyas lagan sala at ban akilalag ako utang pasulod ako at nirinan ko musikanan ko para pasibayo kaing bali at natakasan ko susuko ko kaya ko o akong mama kalulu ing sablang kanako uling ikaw mong bukod ing Ginoo at Diyos ning biyako ikaw mabibiyeng at mag-ari kang beningin pa at ning Espiritu Santo manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning ipa kung ning anak kung ning Espiritu Santo. Amen.
Hingi po, brothers and sisters, at yuta na po kayong kapa tayal doning kaya katang simbambengi. Yabetala po kayong kaya katang panalangin, den pong kapasalamatan di Josefina Ricafort, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Manalili Palacio family, Faith and Hope Home Care, Nor and Luming Yabot and family, John and Myla Dizon, Yoli Pineda, Tricia Dizon, Miguel and Polo Dizon, Freddy and Perla Pacho, Jane and Alex David, Iris Yabot, Johnny and Mario Pacho, Richmond Cars, Auto Parts, Thomas and Corazon Pamilagas, Ricardo and Mauricio Fernando, Maria Loreta Sochanco and family, Irene Sochanco, Mr. and Mrs. R.J. Lobo and family, Henry and Lovely Canlas and family, Rex and Frida Villanueva and family, Leo and Joan Bacal and family, Elena Garcia and family, Remy Bacal, Apo Youth Ministry, John Mark Malonzo, Jonicio and Annie Lynn and Fantley, Remy Deyang and family, Emer and Lydia Paras and family, Erlante and Obiba Paras and family, Lusong family, Beltran family, De Leon family, Philom Lions Club in Vermont, Lolita Buan, Noel Lumbang and family, Evelyn Gan, Apollo Bat 70, Beth Flores, Vicky Aguilar, Seferino David, Sunday and Led Basilio, Yeng Katakutan and family, Alice Yueño and family, Bernadette Enriquez and family, Beth Maglalang and family, Patrick Pangan and family, Carlos Patino and family, Rosalia Erese, May and Ryan Dolwena, Federico Ventura and family. Yabetala naman po kayong birthday Thanksgiving Daddy Oselim, Angela Villa del Rey, Rosalina Erese, Saturnino, Lim, Angela Jesus David, Reverend Father Mon Torres. Para naman po karayong special intentions Daddy Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalyo and family, Josefina Ricafort, Gosyang family, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Usta de las Alas, Ruben and Trixie Henson and family, Adoracion Karingal and family, Emerita Vino and family, Alvin and Aileen Alcantara and family, Henry Canlas, Yula Canlas, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Alex and Lisa Kakap, Aleli and Roel Sigua, Bernal family, Nuki family, Velasquez family, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Lenny Robredo, Adan family, Navarro family, Richie Kilala and family, Rene Rosemary Serrano, Aris and Sharon Del Pilar and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, Aurora Darlene Marayag, Ronald and Jamie Pino, Tan and Basilio family, Bernadette Ivy, Romana Yosuico, Puring Fernandez, Elizabeth Pinpin, Erlindo David, Enriquez and Tanueco family, Rogie Enriquez, Rowena Nano, Raquel Endo, Raymond Arcilla,
Yabetala naman po keng malagwang kapaldanan dadi. Freddy Pacho, Flor Malit, Tess Castillo, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Elisa Yabot, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Ronald Paroli, Glenda Cerdeñola, Carmi Yanga, Eduardo de Ocampo, Nilo Domingo Bungay, Trismel Kayil Di Malanta, Benjamin Sanchez, Cristiano Muñoz Jr., Nora Dancel, Rowena Bravo, May Dancel, Danilo Macalino, Florentino Aizon, Erwin Chamson, Rosalinda Dat, Venancio Adan, Rosel Pascual, Ershi Ruben, Manny de la Cruz, Carmelita Bunque, Socorro David, Glenda Cerdeñola. Panganditala naman po deng maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada di Jose Yabot Jr., Francisca Yabot, Loretta Macabali, Marvin James Williams, Telma Matilde, Priscilla Adelina, Antonina Joseph, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rufino Santos, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento, OP, Regina Di Caico, Julian Di Caico Jr., Ruben Henson, Constancio Escolastica, Jesus, Rogelio, Ernesto, Pedro, Romeo Caringal, Leticia Lotivo, Manuel Sochanco, J. Arceo, Natividad del Rosario, Isidro Vicente, Tito Saldi, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Gregorio Katakutan, Mario Yabot, Julian Adela and Agnes Basco, Zenaida Soto, Alma Nagit, Florentina de Ocampo, Evangeline Cortez, Alfonso, Maria Aronce, Danilo Macapagal, Imelda Aronce, Remedios Aronce, Cynthia Aronce, Alfredo Aronce, Albert Gonzalez Dizon, Josefina Claudel Narciso, Jesus Miranda Narciso, Anicio Gonzalez Dizon, Arsenio Bacal, Melanio Garcia, Patrocinio Garcia, Erlinda Cordel, Rosana Dancel, Kayselyn Salak, Rosa Cunanan, Romel Ihosa, Jonas Pagyo, Emilio Dungka, Antonio Dungka, Ernesto N. Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Alfredo Aizon, Amelia Giao, Ignacio Giao, Pedro Natividad Bungay, Peter Punsalan Jr., Rufino Santos, Loretta Anunciacion, Jose Anunciacion, Yolanda Adan, Eva Asahar, Patricia Navarro, Fernando Garcia, Redentor Punsalan, Elmer Sumawang, Oselim, Angelina Villa del Rey, Saturnino Lim, Lorde Ramon and Leonor Jimenez, Donna Ilaya, Ariel and Shoni Postrado, Jose Bunque, June Chatco, Chanel Cassidy Fernandez, Eronimo and Junjun Cayago, Diosdado and Clara Tanueco, Danilo Sabala, Lisa Dizon, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masuji Yosida, Jesse Aguilar, Nestor Anunciacion, Delia Rosalina, Natividad del Rosario, Roger Fernandez, Celia Yalong, Helen Rivera, Angelo and Purificacion David, Lucia and Wilson Din, Anacleto Gregoria Briones,
Manuel and Milagros Dizon, Eucaristia Serrano, Efren Enriquez, Vicente, Maria, Irineo, Juanita, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magbisa tampuy, Reverend Father Rafael de la Cruz and Reverend Ted Lee Villanueva. King laganing pa, anak po ang Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kayo. At kaya ka, antimorin. Putad ng Ginoo, kaya ang Ebanghelyo ngeni, yaning kapat na Domingo ng Advento,
tungkol niya kay kaduang misteryo ning tula ing bisitasyon. At Maria po Elizabeth, pareho wala pong mabuktod. Balatamo, Maria, at yung mabuktod niya, pintalaan ni Elizabeth para pagsilbihan niya. At hinipin, uling atsukeng Ingino at sukang Maria, uling dadala niya pa ni Jesus, migsilbiya kang Elizabeth. At sabihan ng Ebanghelyo tam, may tulay inganak, na Juan Bautista, niyang ing Birhen Maria, dinalo ni Elizabeth at binisita niya at pigsilbihan niya. Sana po malyari tamo naman kawangis da Maria magsilbi tamo. Watang at siya katamo yung gino at idalataya ka rin aliwa. Di mo pa magsadya tamo, kanakantala pa mo siya na maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakastang miyag na nagdaring kapanisyan, makumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano dapat, at mayayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. in Diyos sa may pahin tutu, pakalaluan na katamad kayong pahampataw, daring kasalanan tam, indala na kataas sana, king biyaya lang hangga. Amen.
panalangin tamo. Naig pa, lubos may pain Diyos, ang misteryo ning alangga mong amano, ni katao niyang tao, king kaya kaming yato, inyang Imbirhen Maria, tegulaling na in kayang biye sumuyo, king tangkamo. Ingat mo, rin kaisipan mi, king masapsap kapanaligan, king swalang miwapasyag, king kayang ligaya, at ibuklat mo, rin kaisipan ming tanggap, king espiritong misadya kaya kami, para king kayang panyatang. Tiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Miqueas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Ika Bethlehem, Efrata, betong kakaring peka malating tribo ning Uda. Dapot kaya mi bayit para kanako, ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilyana, king metong apamilyang atsuna kanitapang minunang panahon. Inya, paboren na lang manabo ning Ginoo, karing kasalangda, ring taong pinili na, hangga king ibayit ne ning meto nga babayi, inganak ng lalaki. Kanita ring makatagan karing kapatad na, akayabe nong pasibayo, ning anak ning Israel. Potang datang ne, panibalan nala ring kabalen na, king upaya amanibatan king Ginoo, at king kamalan na mismo ning Ginong Diyos. Mibiyebyelang panatag dingkeyang memalen, uling tanggapan da ring tao, king mabilugayato, ing keyang dangalan, at ipayiral na ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, o pastol ning Israel. Ika ang makaluklok king trono, babo ning kerubim. Ipakilala mo ingke kang sarili, ipakit mo ke kami, ingke kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. O Diyos, amayupayang tuto, balikdan mo ke sanang pasibayo, iba't king banwa mong matas, lawan mo kami, may kakeni iligtas me ing tanaman, ake kang tenam. Iting ubas at tanaman, ake kang pepalabungan at pepasikan. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. Dapot ingatan mulat iligtas, ding taong kekang pinili, ing balayan apigkaluban mong sikanan. Kanita kapilan man, enake magtaksil keka, pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. Pamamasa king sulat karing Hebreo. Inyang malapit nen datang ikristo, keti king yato, ngana. Eka maburi king sakripisyo, at karing ain a animal. Dapot, si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ain, adurulukan king altar. O karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan.
Kanito nga kong sinabi, O Diyos, at Choko Kenny, bantupad king kaburian mo. Anti mo ing misulat tungkol kanako, king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, Eka maburi, ni eka tutula karing sakripisyo, at karing ayin a animal, o karing ayin a durulukan, babo na ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sabla, midadaon la, agpang kimbatas. Kaybat nga ng sinabi, At Choko Kenny, O Diyos, bantupad king kaburian mo. Inya lalako na laning Diyos, ding sablang matuang sakripisyo, at alila na la, king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Heso Kristo, ing kaburianing Diyos, inya itamungan, malilinis tamo, king kasalanan, king kapamilataning pamiyayin na, king sarili ng katawan, misan mo, at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong ngeni, ing maya pabalita. Ako ing alipaning Ginoo, malyari kabut kanako, anti ingging kasmong amano. Ang Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Ginayak yang maglakbay Maria, marabal ang minta king metong abalen, king bulubundukin ning Judea. Karas na king balen ang Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabutimdam ng Isabel ing pamamugay ng Maria, linuksuya ing pungul king kilub ning Atsana, at Isabel kinapmuya king banalay espiritu, at gingkas na king masika na siwala. Luwan ka rin sablang babayi, at wan niya yung bunga ning atyan mo. Makanano kong paingtuliran, king ingimana ning kakong Ginoo, datang yat dumalo kanako. Pablasang kabut, miras ka rin balugbog ko yung pamuge mo. Linuksuya king tula ing punggol kening sepupunan ko. Luwan ka, ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka, ning Ginoo. Iting may pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya babengi po. Usually po, bayo pandemya, ang po even ngini pong pandemya, usually po lulwal tamo niya po. Or mag-donate tamo online. Yan po may usula po karang parokya or karang charitable institution at nila pong GCash account niya po. To do some charitable works. Dahil aliwa po, mag-bake la,
O rin aliwa, magluto la po or magpakla pong pamangan. Yung kasikat po ngayon ng apansin na ngayon ng pandemya, ita pong community pantry. Po. Nano pong ay lalo kaya itang community pantry. Aliwa po itang kinom mga pang apat treya ebon, kay ba't gawa nila pong leche plan. Po. Aliwa po ito. Noon ita pong pamag-sharing tamo. Po, ang pamag-servisyo. Ini pong panahon ng Adbyento at Pasko, usually po, yung panahon ng pamamye. This is the time of generous thinking of and giving to others. Sana po, bawat lugawan tamo, in different expression of giving, in line with Jesus' act of service, nakabang mamye tamo, lalo tamong maging humble. Po, kabang mamye tamo, lalo tamong maging humble. Hopefully, we're acting with kindness and love because we are aware of Jesus' act of loving service. Diyamdam tayo po yung maya pabalita ngayon. Nung kanya pumintay Maria, Isabel po Isabel po kaya ng translation. Kang Elizabeth po, pares lang po reta. Ang Isabel o Elizabeth. So, mintaya po ka rin. Nagbiyaya po yung Maria. May kasabi, usually po, yan pong panahon ela po makapagbiyahe ilang dili. Po, kaya pong, metong ka rin subjects mo po, so pag-aralan mo po itang part na ng history na, at setting na po ng Israel. So, usually po kaya panahon na ito, po, aliwa mo po yung dili. So, usually po kanta, akaila po ka rin film na meron na pong caravan. So, tinya pong kayabe, minta kang Elizabeth. Kaya pong bulubundukin na po ng Judea. So, usually po, in travel na pong Maria, mga atlo o patayaldo, mantaya po kalambat mag-travel. Para pong talane, at sopa na yung kamag-anak ng Elizabeth. Ni Maria, po ginapit yung posisyon na bilang hinduning Mesiyas na magpakamatas. Nune, migpakababaya po at may ganyan talasuyo. She begins her pregnancy not focusing on her privilege or position as the mother of the Messiah, but by humbly traveling 3 days journey to go, mintaya, o umeka, and assist, menantabeya. Her aging relative Elizabeth in the last 3 months of her pregnancy. Nang miyakit labong Elizabeth, ikit ng blessedness na, niba? Mapalad ka, sabi na. That Mary is pregnant with the one who is her Lord. At siyang iwan po, nang gawa na pong one kayong kilub na ng atsan, dinuksuya po na po. Dinuksuya po yung iwan kayong atsan ng Elizabeth. At ngayon po, pamasa tamong ngayon, agkata nakatampo ng gospel ngayon, na ano po kayang maging response tamo? Na ano pong maging response tamo kayang gospel ngayon ng visitation? Muna po, yung kaya katampong response, dapat pong makatugmaya, we must be to follow the example and obedience, pamamintu at pamanyuyu, manifested by Jesus and His mother, o tatsunya po Jesus. Kasi atsuya po kayang sebupunan, ilang adwa. In Maria Induna, Mary also reflects the same attitude, obedience, pamamintu, and willingness, lausalub, king pamanyilbi. Willingness to serve. Sabi na po kaya tang kareng mall, po ba nung SMA ito? SMA po yata. Sabi na happy to serve. Siguro po minuna ni Maria kanta sabihan na happy to serve. It is her willingness to accept God's plan and she lived out in service of those who needed assistance. Kaba pong makapokus po kayong pamagsadya, misindihan niya po yung kapat na kandila na ng Adbyento niya po, malapit na po. So kaba pong makafokus kayong pamagsadya, sana po, makatutok tamo naman po, kitang virtue na po ng Maria, po ay Kristo, kita pong acts of service. Ito ang pumuktot, kalupa ng Maria,
buktot tamo, kitang acts of service. Kita pong acts of service. In our acts of service. Dito pong tao na kailangan tang bisitahan. Ini po rin ang taong kailangan tang bisitahan. O kaya pong Kapampangan, mas masanting niya po sa langi tamo. Masanting niya po kayong Kapampangan nampong salangi. Sala. Maniba dyan po kita salan Kasi po usually, baka lalahat kayong dalan, yung munang matukan to, sabihan salangi ka pa. Or salangi ko pa. Makaya niya po sala. Nino po paring sala? Nino po yung sala? Itong first kaya na po ng December 16. Nino po yung sala? Jesus. Salangi. Sala. Masanting nga po kayong Kapampangan. Salangi tamo. Pero po sabihin nyo, among pandemya po, bawal po yung gathering, bawal po yung party, bawal po lumwal. At yung tampong aliwang paralan ngayon, kayong modern technology tamo, marakal po pwedeng gawan. Muna po, pwede po yung video call. Kadwa po, pwede pong padalang simpleng bagay. Or mag-text ka. Or awas po. People needed to be visited just like Elizabeth. By those who are aware of God's presence, in loving acts we perform for them. Ngayon pong 4th Sunday, at 4th day, papaganakana po kaya katamo ng apong Ginoo. To use our charisms, nala po rin charisms. Dito pong gifts, sabi niya na po kaya katamo ng apong Ginoo. To use them for service, to reach out, lapitan tala, puntalan tala, to proclaim the good news to others. Or siguro po, tayo tamang umusta, mas masanting, bayo ka mag-text, mga bitang gospel verse, po. Ito po yung pekakay, uling puproklaiming may pabalita. Bayo ka mag-text or mangumusta, mangmiyakang gospel verse karela. Kasi may itong yan pong maka-uplift, po. Yung mamiyakang gospel verse kareng, lalo na po kareng masakit. At magdili-dili. Kalupan na po sanang Maria, makapag-reach out tamo, sana, by our caring and compassionate deed. We can make people aware of our experience na bigyan po suda, bistaman malawt la, bistaman magdili-dili la, I experience the po, yung apong Ginoo, sa salangi tamo, I experience yung apong Ginoo, pauli tamo. Nanda po rin ang highlight ko po nandun, yung trait na po ng service. Una, to go. Ume, punta ka. Kadwa po, manantabe. Manantabe. At dyan kayong text manantabe at na po kanita. Manantabe. Ito pong muna. Kadwa po, maminto. Maminto ka. Maminto ka kayong utos na nga pong Ginoo at sumuyo ka. Katlo po, willingness. Siyempre po, nung service siya pong pilit, alaya pong bearing na po, masakit ka pa loob. Makasimangot ka pa. So dapat po masaya ka na po. Masaya ka pong mag-serve. Kalupa na po Maria, law sa lubya pong mintaking Judea, to the hill country of Judah. Ang kapat po, to reach out, lapitan tala. And, pinaka-importante po, to proclaim the good news. Our caring and compassionate deeds must make people aware that they are blessed by God. We proclaim the incarnation of Christ, Jesus, by imitating our master teacher, the King of Obedience, King Kayangig pa, ating pamanyuyo na kareng kapara tamang tao. Amen. Sasalapan tayo ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat tiyato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz mete at mi kutkut, tinipaya karing mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklokwa naning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika,
king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete, at king bie alananga. Amen. King panyatang na king yato, Kristo nga na, o Diyos, at yuko keni, man tupad, king kaburian mo. Mananasan ng Yesus, kasya sana, ing panalangin ta, king aldo iti, ban migit, yang tumula, ing kakatang iyato, at nga tang manalangin, datang naka, Ginoong Jesus. Datang naka, Ginong Jesus, King Metong ang malating baryo ning Huda, mibait siya anting pastul din sa blang bansa. Manalangin kay Keka, para ka ring mamuntukan na ning Santa Iglesia at ding bansa. Suywan at galangan do sana ring maluka. Ipanalangin mi Keka, o Ginoo. datang naka, Ginong Jesus, At danan mo sanang kapayapan ding mitutunggali at bansang migigera. Ban pakiramdaman da ing tangis daring anak, uling iti ya ing siwala ning Diyos. Ipanalangin mi Keka, o Ginoo. datang naka, Ginong Jesus, Mikatmuan king Espiritu, i Elizabeth, malugod nen tinggap i Maria. Manalangin kay Keka, para ka ring indong magdalang tao, at paintungol a pengari. Ipanalangin mi Keka, o Ginoo. datang naka, Ginong Jesus, Ing anak, ginaloya king tula, inyang malapit siya, ing talapagligtas. Bustan mong magsaya kami, at ding sablang komunidad, ing kaniting Pasko, dalawan me, ing Kekang balayan. Ipanalangin mi Keka, o Ginoo. datang naka, Ginong Jesus, Ngeni, adwan tamo, ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, kaburiana ing paming at yumanwa, ing miyadanan keng giye, tula at ligaya. Sadya mo keng magdulap, king kaburiana king sablang dapat mi, busan mong sabyan mi, at ikekeni, kaya be mo at iindu mo, ngenit kapilan pa man. Amen.
Kapatid, maralain tama ng kakot kaya kayong daw na matanggap na sa harapan ng Diyos, sikpang may pain tito. Tanggapan na sa aning ginuy tindahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ka Santa Iglesia. Dino, mananasan ang iyong pain ng Espiritu, pepabanal, kang Maria, ing duning kaya kang anak, pamanalan o retingain, bibili mi ibabaw na niting altar, pagkalog mo iti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginawa natili kaya kayo, At keka antimorin, yat naira ang pusoyo. makayat nano king Salamatan Ginoo. tayong Ginoo Diyos nam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matulin yung pasalamatan na kaparati naman karino ikpa, Diyos king alangang at lubos may paya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Nyamig pa kumbayang may kasawat kaya kamenting tao, ti parana, tang binanak mo kanitapang minuna, at biklat niya para kaya kami indalan, painturo king kaligtasan. Kaning pananayin niya itang aldo, pati increase ng ginumi, magbalik ang pasibayo, kami ni kayang ligaya. Kanito maging kaya kami yasana, tang kaligtasan na pengako na, ang inipananayin mi king mitmong kasalapantayanan, kulinita kami daring sa blangkora ng angyel karing banwa, daralit mi kaya kang ligayang, dan makiabelantok ng babi kapuri ang keka, at ngaming kakanta, Kaya kami manaloy pa ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulnita pagparalampumi, kabanalan mo sa, natingayan kay Espiritu mo ban para kay kami, magalang kataon at daya, ning ginuming Yesu Kristo, may daong kusan loob, king pamilas at kamatayan, kay waning tinapit, e pasalamat siya keka, piraso na, binyan e karen kayong disipul at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga na't kanan niya, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makay mo naman kay bating apunan, king man ang kalis, pasamahin pa pasalamat kay ko, binyan ang kalis, kaya kayong disipul at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga minong kokaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo at alang hanggang tipan ng mibubu para kay kayo, pero karing sablang tao, bangketa, ipatawaran na rin kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning kasalpantayanan, yang ini nga na kami ay paing kamatayan at pangasubli ng maybe ang anak mong daraan miya keko
iting tinapay na ning biye, ating kalis ng kaligtasan. Lain mo yung pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, dahil kadaharapan mo man sumuyo kaya ka. Pakmabaming pagamuha, kaming asanang misulo-sulo, king katawang na dahing Kristo at ipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Na kami ay igpaing sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, manmiganap yung lugod, gabayin kaya kami yung Papa Francisco, kaya kami nga sa Bispo Florentino, ading sablang pari. Nakalmula naman ni kapatid may papaynawan at mananayin sabling miye, may sablang mayamong na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, ngawan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alang angga. Makayabain mo na Virgen Maria ay indunin Diyos, ano setting apostol, ading sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakamaning panahon, ng purian na katpaligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may payan tutugag ng Espiritu Santo, pupurian na katparangalan, ing manggaman king alanganga, Patad maralaing tangan kayong pakari nga manong tiro na mismo ng Ginoo. Kabas mo kami, O Ginoo, king sablang marok, at maligad mo pagkalabing kapayapan, kayong panahon mi, king kasapan, kayang pakalulo, parati kayong mikapos kayong kasalanan, at maligtas kayong sablang kaligaligan, kapang mananaya kami, pamiring maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ginaming Yesu Kristo namin ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo. Yung masababalik na rin kaya kaming kasananan, nanalawen mo yung kasapantayan kaya kayong iglesia, mamayapan mo yan po, ang bilugan nagpangking kaburian mo ikang mabibiya at maagari, manggaman king alanganga. Amen. Yung kapayapan yung ginamanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimorin. Ipakitaong mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya ko.
Yung kordero yung Diyos, sumila ko king kasalanan niya, tumapalad rin mayaos, king kapuanan na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katama ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
king mit mong kapakumbaban, siklod tamo at adwan taking Diyos na sana pupusana na iting pandemya. Panalangin ng Pope Francis, King Pandemya. Alanang gangig pa, banaw san me pansining tao, pepatok nangan me sagli, ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kangye, ay ikami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo ke balemi, ban panintunanda ka ngeni. Pepakit mo kaya kami, ingalang kwenta, ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra kaya kami. At siniklod keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka, at inisip mi ing sablang at tsukya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at tsukya kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan at daralanan mi, yapining pakalulo mo, dapot makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise at luminis, ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Mananong sang paulinating panalangin, misasan metong ke puso, at mitayid king panalangin. Manyad keng pakalulo mo, at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ne iting virus king yato. Igpa, kasasawang manaya kaya kami. Patawaran niyo kami neng emi pansin, at ke makiramdam king awos mo. Uling megi keng makasarili, at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Yagkas may nga mano mo, at mipaldan la ring kaladwamit katawan, at ing buong yato. Itiadwan mi kaya ka oig pa, king kapamilata ng Yeso Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banalay Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Apong Mama Kalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po para keng katang announcement. Sa December 24 po, Dispiras ng Pasko, ang misa po natin dito sa shrine ay magaganap sa ganap na 10:00 ng gabi. Ang misa po natin dito sa shrine sa December 24 ay 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Sa hapon naman po, 12 noon, 2 p.m., and 4 p.m. Wala na po tayong misa ng 6:00 ng gabi. Ito po ay lalaan para sa preparasyon sa Christmas sarsuela ng mga kabataan ng ating shrine. Sa December 31, Dispiras ng Bagong Taon, wala din po tayong misa ng 6:00 ng gabi. Meron po tayong misa para sa araw ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ito ay magaganap sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po. Bukas po mayroong misa dahil linggo, yung regular mass nating 8:00 a.m. Manalain tam, ay paming malugod, nariting sakramentong tatanggapan miya yung pangako ng kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabait, pasulungan mo kaya sana, king kasalpantiyanan lugod, panapagmusyan mi, ing panyatang ng Kristo ang kaya kaming talapagligtas,
aginu manggaman kingalangan ka. Amen. Ingino manatili ka kayo. At keka Sana na antimore. kayong Diyos sa may payan tutu, ingig pa anak ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako ang kapayapan, may kakalugod kayo. Salamat, King Diyos. May papeng po. Maya pabengi po, Ama.